Whatever your reasons are, whānau, it's never too late to start learning te reo. I'm an example of that, having started the journey late in my life. Whilst initially my motivation was to develop myself, I decided to make a change because I was sick and tired of being embarrassed or feeling guilty because I couldn't speak te reo. I was that person with that long list of excuses. For example, kei te ora tonu tōku tuakana, nāna te mano o te whānau. Ai nei rā, kei te tino mai a hau ki te tū, ki te kōrero i roto i te reo, me he mea kei te mahi, hui a whānau, hui a hapu, kei runga i te marae. Nō reira, ai, kei te ora tonu a hau, he pai te āhua i nā tonu nei. Nō reira, me mihi ka tika ki te whare wānanga o Awanui Ārangi, he whare wānanga mō ngā tangata katoa o te motu, o te ao, aha kua no hea, aha kua kua wai, aha kua pakeke haere. Ka takoto te mānuka kia koutou katoa, kia koutou hoki tāne mā, tēnā ka haramai ki te whare wānanga o Awanui Ārangi, whakapakari o koutou reo. Nei raka mihi atu kia koutou i runga i tērā kōrero e kia rā i o tātou tipuna, tama tū, tama ora, tama noho, tama mate, mauri ora.